daya nyoman jagak cara tores uli balana bodoh paling beli mengadonang yen nyoman demen ajak kawin sanggup beli nguliang soman ini mari rayuan bungut empuk rayuan bungut empuk nguli dangen ini dingak ada rayuan cai ini misi bani nguliang soman kami hitung dina cai sani kau ni uyut yang sing awake nyak-nyak kan cicu banget sangkan kan bikin cai ini Naning para manuswasta paripurna tan kacaking gilid. Itu ang sot-sot sapu wacana nirbu pada batretan lian temak mengalaning semah ulun daripada niri. Nirupaksa memawaluakan saking karesna dui payana marmanyanan asteda separuh. Waneh ikang carita
Sri nalindra pari kesit ratu jagat Hastinapura biak tutu jagat malara cita nirang lampah tawalen kelawan wardah kiri kang paseban sigera ngalan ibu beneran memarakan madukun sumingkin nuan usak kang bener-bener ngiring sapa margan itu di Wagung Putra maka dilinggih ide sang pari kesit nunas lugara tabik pakulun ngoyah imala rasa lata sedino-dino lata sedino iling taken majin danana mapitaken di Wagung Putra mapitaken di Wagung Putra Bapu malen sawirah bapu anu latas sisan perang beratuyudan ani patut nyandang latas ngaturang paridab-dabajin tiang sang bimening sido dije latas mapendem layon ajin tiange bapu malen Duaning dawag kajin tiang isido tiang anak nubobo tango ken biang tiang latas. Buin pidan mancan man bakti ken guru rupaku. Pangidang tiang latas nguliang tarasnani guru rupaku. Nyumah anak lingsir toke itu patakin latas. Mensing ngetang malen dia apa rasa malen tugasi nyokor sang penawa maka di sedan itu sang bimeniu ke penemlan orang gering bingung menan liwat umur kolan pada aku dah jani umur elen mahru 15 nangu ben 57 adi lebihan tahun umur nelen gering bingung menain wadah bingung menain pelang ubuin len ini penyakitnya anak ubuin nih adi penyakit bingung ubuin ini penyakit naik kesugian adi bisa penyakit naik kesugian kecil mancan ngidang nepkin penyakit bingung dasar latas bisa penyakit dari kesugian suwerek bingung-bingungan sapin-sapinan pelebihin benganggah ya sapin mayah len kosot bungut ini waru tadi rasuh kewah ban malen makalna itu ang paridab-dab itu sang pari kesit suwerek sing adu dijagati ane sisan-sisan parang beratu yuda mawurip makalumur malik makalumur kolan uling zaman naramuyano sampai zaman mah beratu sampai nutugang jani zaman pari kesit nu masih malen itu sedih ide sang pari kesit pangman nyumbah ajini pangman nyumbah ajini
Tuah ya bakal jelemane ke wakil bina seruti malen. Jelema puturuk jelema. Papinue pada melenan. Pabinayan. Cara sang parikesit pangman nyumah i guru rupakeun di subeside. Cara kula nganti ngacepang bapa pangengal bangke. Mati bapa ngarupakeun sepang matina. Bedik dosane latas. Nyeng orang dosa. Apa se dasar wanu adi bisa bapane acepang mati. Timpal makajang bajang-bajang abu roda dua. Patas tu neneken dua nanaki lingsir bapane singa. Nanas bange belakas bungut kolanilen. Ni panak ngabuwog. Oyong belakas itu kawan ibak. Man besaut sajaan besaut si bake bungut kolanilen. Nganti tumine iden Banten. Wah. Panggil cang ide Banten piuning dak sine canang tipat we. Kaenang anak kula tumine nyayangang. Kaenang Banten canang tipat piuning. Bisi pengeluar nasi warna. Jam 11 tengah lemengi. Katunas kan jero gede dalam. Ratu jero gede dalam. Suryanin pinunasti tiang yen yak tiasung ide betara ring panyak. Bangkang bapan tiangnya atu betara. Man marusur matur kitu len. Jok pasreok cek-ceki. Asana ngekadagingan bepinunasi mani bapani bangke begitu kan. Ya mah pamit, ya medem cuma semengan dundune latas kula ken memene made. Bangun made, bangun bapane mati. Tidak. Oke kan? Ya mati teke nyama beraya matakon sing aliang dewasa bekagaenang bang-bang ketanem. Ya sur matanem nyanyang ben mani semengan peraya kula langsung ke notaris. Yo ketekan dua nak lingsir ben puan beroda dua baru tekelen. Men janinu lah. Ini panak neraka lah. Sinalih tungil yang ada cara cai hidup anaknya dadi pianak bani ken guru rupake bani caken bapa aningai. Napukin rezeki elah makita bui malen sur nyelakang dupa bakti kan batara. Apa seguna nanaki bakti kan batara melaksana corah dadi pianak latas napukin rezeki elah. Adi bisa gitu lan. Tegarang pelajain kapitarasnan ibu bapa kelawan mimi. Awang caya unepi anak nak marelekat anak nu belingange benyakitin. Nu belingange nyakitin, nu belingange cai nyakitin. Buktene len. Cai tawang mimi lekadang cai ben 2 bulan anak uling jani balatas ewah metinakan. Ulas memen cai ini tengah lemeng latas cai bangun di belingan memen cai ini. Lemet basang memen ini uli di tengah. Ngedebat memen cai ini bangun latas. Beli bangun jauh bangun. Sing sida bantiang pulas. Nyak kena basang uli di tengah kan pianak belina. Bangun kusap papan ini latas. Ngetetang kuping dibasang memen cai ini latas. Buin cai nyeluat di belingan memen cai ini latas telemet kuping bapan cai ini. Kengken munyin anak itu.
Ratu Bataru. Ledang Ratu Bataru mepai ciring dewek titiang mapinunas Ratu Bataru. Sapusira sang raja Pitaru mantuk ngarauhin dados getah titiang. Dumadik mangdo. Suice ide Bataru mapaice mas anak yalit selamat. Kitu nyan munyen bapan kolani kitu pengastidin bapan caine. Nanggu bulanan memen caine bas lekad cai mare lekad cai 400 ngama pipis. Yang mare lekad ngama pipis mentong nebus di rumah sakit. Cai mare lekad ngabu pipis. Dijut man bapan caine pipis 400 angun nebus di rumah sakit. Genep peroras dina cai gaenang banten pengerorasan. Ngonyang pitik latas 16. Ten cai ngubuin pitik madelekat ten. Genep latas cai 3 bulan. Gaenang banten 3 bulanan ngangon kucit pemapa gabesik konen merecah. Dadi genep cai auton buin cai gaenang banten autonan. Liu bapan cai nilatas melah utang. Sudo tunino cai latas pangengal marasidayangan anak itu ngalah utang mebayah. Oh kana ngupi ane awaya pangtlu kang wange cepok. Maren nagai bangun majalan meburuh sambil lebay latas maru teke. Sepanan bapan caine latas umah 5 lakar medar. Supaya ngalan pulas latas anak itu. Yani latas cai tengah lemeng bangun. Kaden melek bangun cai ini dari piana. Ngancuin cai perseliwar rencah cai ini. Bungut bapan cai ini ngang pulas kenencah. Apa ni kena celek? Kenuncah. Kengken kaden pedih. Loh, bangun loh. Pandaki ngencuin salinin talad. Pangsing gatel. Usap. Bapan cai ini latas. Kayang mimi ni bangun. Nyemakang talad. Salininu cai talad. Sur cai ngencuin bedak. Bungut cai ini guar-guar nyebak. Wah! Celik aku mah lekat gitu nyebak. Loh, anak isud menyunyuin bang, isud menyungencuin bang nyunyu. Masepan kanu latas memen cai ini ngelus baju kutang. Bang ini cai nyunyu. Marepak. Bungut cai ini ngajak nyonyon mimi ini becapluk-capluk bungut cai ini ngamah nyonyo. Bapan cai ini tengah lemeng ninggalin piana ke menyonyo makita dot bareng menyonyo. Bareng menyonyo bapan kolani lain apa bareng? Cai teremang. Adi bisa boleh sing mang. Mentuliman cai ini ngisangin nyonyo besik bungut cai ini ngamah nyonyo besik. Asal kalesang liman cai ini uli nyonyon mimini nyebak bungut cai. Kalang dewek anak itu buang menyunyu bang ini cai apa ngengal cai gede. Tong ritat kalau subekelih buka jani latas cai ngacepang i guru rupake. Apa ngengal ngati. Yen paradini cai napukin lakar kena elah ken rezeki makitui malen metutin latas.
Bener kula berangkat kewah dan Bapak, kadang-kadang melegi jangan, Pak.